kwa sababu ya hii kazi ambayo umeanzisha ya kusaidia boy child, na tunakushukuru sana, kwa sababu kama sio wewe Your Excellency, hao vijana wangepotelea kwa madawa na pombe. Tunataka kukuambia Mungu akubariki kwa hii kazi ambayo umeanzisha ya kukomboa vijana wetu, na kwa sababu tunaambiwa vijana ndio kesho yetu, tunakushukuru kwa kulinda kesho yetu, kwa sababu hawa vijana Your Excellency ni lika yangu, na wakipotelea kwa pombe sisi hatutakuwa na jamii siku ya kesho. Na najua wazazi hawa ambao wameketi hapa wako na shukurani mioyoni yao kwa sababu ya ile kazi ambayo unafanya. Kati kwa chiali ile mutire na gatho ni murauga mutumia uyu arathimwo, ugai arathimwo. Your Excellency, usichoke kupigana na hii pombe haramu na madawa ya kulevya, kwa sababu tukiachilia hawa vijana wetu watapotea. Kuchukua vijana 100 na kuwasaidia kuwapeleka rehab centers ili wasaidike, wakuje wakiwa watu dignified, watu ambao wako na hope ya kesho. Hiyo ni jambo la busara, na tunakushukuru Your Excellency. We are going to offer you support. As a member of parliament, I'm going to offer you support. Mimi nimetenga pesa Your Excellency kwa ofisi yangu shilingi milioni 10 ya kusomesha hawa vijana.